pande la Kitunda huku kuna nyumba inauzwa. Unaona nyumba yetu ni ya zamani kidogo, ni ya kuvunja, unaweza kurekebisha tena nyumba zingine. Unaona ukitaka hivyo hivyo sawa, na yote inakuwa na wapangaji ndani. Huu ni mtaa kama unavyoona, ndio uliobakia kama unavyoona mbele. Unaona bwana nyumba yetu ni hii hapa. Unaona mbele nyumba inauzwa hii hapa. Jumla na vyumba kama 6. Umeona? Na yote na wapangaji, na huu uwanja uliobakia. Nyumba inauzwa, ipo Kitunda. Nyuma anataka milioni 42. Unapata nyumba yote hiyo. Unaona ukitaka wapangaji wewe, ukitaka kuendelea kukaa mwenyewe wewe mwenyewe. Unaona bana